ikintu ushaka gukora nugukwa urabona ko nta mukobwa akwa umuhungu ariko ewane shaya ndamukwe vraiment kubera are ndamukunda ndamukwe kubera kuyihe mpamvu kubera are ndamukunda nukuri sisha oya numvishe najyarabwira sisi ngaramukunda oya reka ngere ndamukwe ntancike vraiment kubera yuko are ndamukunda kweri nireka kwa nabona rero umva nkubwire mbabarira oya nivyo ukunda umva nkubwire ndapfukamye basi oya sheri mbabarira ari mwerewe je imigambi yambwiye ale mbabarira nukuri sivyo ndafukamye mbabarira kandi ukunda afite umugabo nta kibazo ntari kaza mbone ko anyitaho kandi njewe sinakwitayeho urasa ibintu nagukore njewe ufite abandi musohokana kandi none wongo kandi akomere nama nkubitwa okay nama nkubitwa koresha umwana reka nkubwize ukuri sivyo ntacyo ntagize ntacyo ntakoze pe naramwinginze musaba imbabazi ari musame vraiment musame banzu nyumve koresha umwana banzu nyumve urumva ko yaronse ubundi oya ntare suwi suwiwe urumva yansanze mu kabare ndi kumwe na Waridu kandi naramusiguriye sivyo yanka kuvyumva nongera musaba imbabazi yanka kuvyumva ndamwinginga yanga kumva nubu ndamwinginse ndinze nanapfukama hasi aranze rero ikintu kiriho vraiment reka ndamureke nanjye abandanye no muntu wiyo sivyo reka ndamureke apambane ubuzima bwiwe kubera yuko mu bisanzwe akira ari ego shami ari girugendo kuyiza ngwa trap ari yawe umugisha umukobwa yashapata kazi ya franga akuna kimaye na kibazo nayo runka kazi akaronka amafaranga na gute none man dusubira amanzo nangagura ivyaho kwa ubu ndatuje meze neza guys mumeze neza muri bien je meze neza cyane rero today kandi ndi kumwe na Miki umusheri w'impumi umusheri w'impumi impumyi mu kinyarwanda ni gute ni impumyi nyene impumyi bavuga impumyi byose ni kimwe wana ya uyu munsi rero niho yandondeye kandi Miki ambwira ati koresha umwa by'abanyarwanda banyita koresha umwa nikoresha umwako bimeze gute rero ni fresh iminsi myinshi kwanza ba cyane bari babahevye nabahevye naye gashako bankatiye barankatiye ubu ngubu ndaje nje kabisa kwa le ewane mbe ari ndumva ngo yarimutse yarimutse aba ngaho aho nyene ntubizi ko ari nge nagwamagaye nkubwira ngo uze ndakwereke ari yaje kubino kubereke je sinzi n'umuntu yamuzanye kuba ngaho nyene ngira ngo ariko ahunga simenya aba ntavyonzi kabisa sinzi gahunda ziwe usanga ari umuvone nimwerutse kuvugana none tuvugana aravyemera gusa shamukoreye surprise kabisa ubu ngubu gusa ntibyigeze bibaho ntiyonyankira nta kibazo oya gusa ntibyigeze bibaho mu buzima kuri iyi si ibintu ushaka gukora ngira ngo n'abantu ndibaza ko usanga harimo abashobora kuntwenga ariko ikintu ushaka gukorera ale kumwica n'izina rya Yesu toka satani nawe wacuwisha ikintu ushaka gukora nugukwa urabona ko nta mukobwa akwa umuhungu ariko ewane shaya ndamukwe vraiment kubera are ndamukunda ndamukwe kubera kuyihe mpamvu kubera are ndamukunda nukuri sisha oya numvishe najyarabwira sisi ngaramukunda oya reka ngere ndamukwe ntancike vraiment kubera yuko are ndamukunda kweri no mutipe mu buzima twanyuranye mu buzima ewane akazi ufise ura mahero uko muhungu kwe oya erega akazi nakoraga siko nyikora impana yarameza agiye impereza akazi k'amahera menshi shaka rero abari wayonona suku yonona shaka mu gihe turatubana nyine uko nyine ndashaka tugira imigambi dutera imbere ntago ari ukuvuga ngo ni ukuyonona
yake kandi yaba nzi ko ari ukuyonona noba murondera hiki nzi ko ari umuntu aje kunyononera ko amafaranga jenzi uronderwa n'abahungu benshi jara abahungu je maze no kuzana bambwira ko bagushaka bagukunda vraiment kandi ba bogare vraiment benshi ivyo navyo bumbwiye je umva no bitahura erega urukundo rujyaho rushaka none nimba umutima wanjye warakunze yari umutima wanjye wakunze yari akarorero wohereza umuhungu wo bukoye ingene bigenda gute umuhungu umwihayereje nyene ukimukamuha ubuzima bwawe bwose inyungu ahanini ikintu uhanura n'umuntu kugikora ni nkiyi kugikora iyo uwo muntu ubona ko nyine agukunda mwakundanye cyane wirinda kumutakaza ku buryo hahandi wumva yuko ikintu cyose wumva ko wokimukorera urumva rero n'ikintu ntuhanura abantu ntugatakaze umuntu ukunda kandi ntugatakaze umuntu kuko aba ari uw'agaciro mu buzima bwawe none Miki ari inyuma yo kumukwa cyangwa nturi seriyeze njye ndi seriye cyari ukubona ko ndi kubivuga mengo kumukwa umuryango wawe urabizi vraiment narabibabwiye pe nabo bagerageje kumbwira ibyo bintu ntibibaho iki ariko kubera yuko ifaranga nizanjye kandi urukundo rujyaho rushaka ahubwo tugende uri aragomba kogwe ni muri uhe rugoma wambwiye ni rugo aho indani guys jewe ngomba nje kwirabira sho ariko ari yaragukatiye yarakubwiye ko atagushaka oya ndaza ari buvyemeresha cyangwa utumubwira ivyo yuko ugomba kumukwa ndabimubwira kandi arabizi ko nagumye mubwira ko mukunda ndibaza ko yagaruye agatima nubwo gusa muhamagara akakwitaba kandi nka narumvishe ngo akunda Sisi Sisi afite umugabo kandi azona mwica tunyaruke oya yabivuze ariko ari brag abantu badukurikirana birire sho mama naha indani ahantu usanga hari imbwa sha ntabyo nzi nahabonye uko nguko ko ntarinjiramwo dodora none urigera uza n'umuzino wapi ngewe nawe barahanyeretse banza urunguruka mengo ndamubonye yicaye hanze ahubwo Imana egera uku komsa iraba indani urahabona ndabona arabarungurukamo kandi asigaye atagasesha asigaye yambara n'uduhuzu twiza vra cyabamugeze umutima ale imiye mani ikoresha umwanya vipi uko fresh sasa usigaye ubino none sabindaro ko he usavye indaro hama muhira muravya yangaye ndagufitiye surprise burya surprise sasa akuna imbwa nambwa karibu njira reka ndagufitiye aga surprise ariko surprise yi Nikriko unzaniye amafaranga unzaniye yaba ubona nari kugufunga amaso cyane ukunda amahera yakunda amafaranga ndi kumwe na Miki Miki sheri wa yabyarangiye jewe karibu kwa ingo injira twinjire na Miki ale arasigaye atagase naje arasigaye sheri be zingiri sheri wawe oya shareka ndeshaka tuganire nimwinjire karibu subu kuki waje kwinyegeza hano Fose ko ntazokubona basi sheri uje nabwo ndi sheri wawe umukobwa aragukunda byarangiye so kubera icyo umeze uko ibiki umuntu mukora kupendaga sheri oya mfise uwanje ni mundu Mungu wapi ko wihuse
nihuse mubiki ushaka nzo kwame nkubitwa turi kumaje nawo none urazibaza ibibazo okay basi narakubwiye mbabarira sibyo wa nivyo ukunda rega ndakobare banize mu ngwane kandi nzo kubitwa narakubwiye ngo mbabarira bijya vyabaye hajya mu kabare ndi kumwe na Waridi ndashaka kuba kandi urabizi ko ntago wadufashe turi muri lodge ntago wadufashe turi mu bindi wasanze twicariye ndashaka kubabarira ariko mu nyuma kandi naragusiguriye ukabisubira mugani sinivyo hoya nukuri pe sheri nivyo afite imigambi myinshi ubu sheri umva kubwire n'umugambi we narondera uyundi bazoyikorana je andeke ubu wamaze ahubwo umva nkubwire koresha umwana ntakubeshye nene ndakubaze ko umwanya wo sawa office umusheri ukunda njewe mukundana nje ntawe ukaca umusanga mu kabare n'abandi abatipe ariko baramugusohorera ariko ntihari muri hotel sawa none why gute ujana n'umuntu mu kabare azi ko afise umugabo wiwe umushiri we yikundira cyane gose hoya none reka kwa nabona rero mbabarira be umva nkubwire mbabarira mbabarira hoya nivyo ukunda umva nkubwire ndapfukamye basi hoya sheri mbabarira ari mwirewe je imigambi yambwiye ale mbabarira nukure sivyo ndafukamye mbabarira kandi ukunda afise umugabo nta kibazo nari kaza mbone ko anyitaho kandi njewe sinakwitayeho urasa ibintu nagukore njewe ufite abandi musohokana kandi none wongo kandi akomere nama nkubitwa okay nama nkubitwa koresha umwana reka nkubwize ukuri sivyo ntacyo ntagize ntacyo ntakoze pe naramwinginze musaba imbabazi ari musame vraiment musame banzu nyumve koresha umwana banzu nyumve urumva ko yaronse ubundi oya ntare suwiwe urumva yansanze mu kabare ndi kumwe na Waridu kandi naramusiguriye sivyo yanka kuvyumva nongera musaba imbabazi yanka kuvyumva ndamwinginga yanga kumva n'ubu ndamwinginse ndinze nanapfukama hasi aranze rero ikintu kiriho vraiment reka ndamureke nanjye abandanye no muntu wiyo sivyo reka ndamureke apambane ubuzima bwiwe kubera yuko mu bisanzwe rega nta kibazo reka nkubwire niba ahise nkishika ahise ambwira ngo ubu afise undi nukuvuga yarasanzwe amufite urumva ahubwo iyo ni impamvu wari kushaka impamvu y'uburyo nta kuntu ushaka n'umuntu wagera gutembera ukumva umuntu agufimye amakofi amacimba ahubwo suri ahubwo wakunze kwakunze umugore wagukubisa ahubwo agomani kariho hari ikibazo umugore atakuwa sawa urumva ahubwo ntabwo yarankundaga ntiyarankeneye mu buzima bwiwe yiwe kuko yaba yarankeneye ariko aritwaza ngo baramukubise kandi uwamukubise agiye kumutongoreza umugore urumva miki yumviritse igituma nagukunda wewe ntunkunda we nagukunda kaye cyane gose naze ndakweka n'abavyeyi biwanje ntubazi erega kubanyereka wasanga ari ukukuzuza umugenzo gusa none kuki akakanya ibintu bibaye uhise wumva ko uciye ukunda uwundi muntu kandi ikindi cya kabiri niba ikosa ribonetse ugahita ko wumva yuko icyo kintu mengo ni ikintu ukumva ko utababarira umuntu ubwo tubana nko mu nzu vraiment hakagira nk'ikintu gikomeye cyakumva nk'amabwire urumva uyu ngo twateka bigasha ariko je ndababaye kubona ndagiye kandi are nusubira kubona ndagupfukame cyangwa ndaguhamagaye cyangwa ndakwegereye wewe nusubira kumva ni sauti yiwanje sivyo nusubira banza wumve niunyumva konje ukanyumva uzovuge yuko mama yavyaye imbwakazi byose abigisha kuri uyu ko nta kuntu yazarazana kuresha umwanya wowe nyene muzana n'amakamera mufata musha muri ale koresha umwanya duhagarika ntitwari kumwe nge nawe hari ubwo ari nge namuhamagaye koresha umwanya nge naguhamagaye mwari muri kumuvima je nabaciyeko kandi miki nta mugabo azobura n'umukobwa mwiza nta mugabo azobura ndetse wamubura ni nka jewe kwa nabona nta muntu ahatiriza urukundo niba ndakwinginze ukanka niba wirengagije ibintu byose nagukora ukavyirengagiza sivyo ahubwo ukajya gukunda umuntu umugore w'uwagukubize ahubwo ndagusabiye Imana ikumera umugisha kandi kuyobora mu byo uri kwiyumvira n'ibyo urimo akira
ari ego shami ari sawa gira urugendo rwiza ntugwaho trako ari yawe kumutesha n'umukobwa yashapata kazi ya franga hakuna kimaye nta kibazo nayo runaka kazi akaronka amafaranga na gute none man dusubirane amanzo nangagura ivyaho kwani ubu ndatuje meze neza uri sisi unapenda none ko sitonazo ni imana gusa ni imana cyangwa nomengo n'umukobwa mugaruke sinzi nuko nonavuga ewana mina endo uzokwama ukubitwa uko bukeye uko bwije ukubitwa gutega mu barabara bagukutama utazi n'umuntu ariko akubita umva gusa kuzi jumwe mwenda mundawurira kuri miki je nakuru kumfatira mo ega vyakangwaje nyine ko wajaja bari mu kabare atangwa ku aro nabandi no sokana mani wosokana n'umuhungu uzi ko ufise umusheri wawe ukunda cyarikana kupenda umuntu sarashaka kunkunda ariko afise n'abandi pembe naje bijanye navyo nza nkunda rero fanje ni kumana n'ukunyene none yari agukunda imana ntizogira so muhindura basi bukebuke nawe genda ndabona umenga tangwe ari none aho uba ni kwande basi ano savye ndaro usavye indaro no savye indaro ni mukuriki wavuye muhira none nibisanga vyabaye nyene baragufata neza bose baragukunda neza sinzi ko bazominduka muntu ariko byo mbona ari fresh kandi nacumbaye ndafungura gitondo saa sita mu joro baje kudusohoka bakamfata ukuboko tukagenda kuri gombayo sawa yayi mina guys jewe ndabashimiye cyane ndibaza murabibonye urukundo rwabo ingene birangiye umukobwa ati je ngomba kugukwa umuhungu ati wapi ndagukunda ngirira ukuntu wapi ko birangiye rero ciao